That's say and then so me mwakwaba Adom TV bedroom health tips na uguso no ha yedi nkoma hwe apomuden ho 5 minutes simenum yenche se be abetimi akọ onwuma so ukọ endpoint atena ye bia ebe mede wonda romanti ene yedi nkoma ati sei ebro wa apomuden mu nsem wo frɛ no 0244867068 0244867068 yawe bia obejo so ontumi a obeka cho na afi wako bia wo mutumi eboa ya wo UGMC yene Dr. Mwakudua ena edi nkomo hepatitis C mane mo hu nku ade a nyame beboa dog ye na se ye mo akwa abapa na nkoma ye die wo se ye wadro ho ye ko pharmacy shop ye benya biato adro no ho ho aden kakra but wo hu doctor na se doctor no twremba nko ade a ubenya biato but se kura de ye menkase ya lucky kakra Egypt aban support Ghana aban ama wo wo hepatitis C no ye hunu nko ade a ye be mo dro for free enti se no wo wo bie no nyina empiemra wo wo bie no nyina wo ko ayaresabia the regional hospitals no and teaching hospitals na omunya dro for free and we see ana bi no so kwa free bi ni de bi ni nye free go an hwa no bi akọ confuse too anti da bia na amanfo frem say dog me hepatitis B ni say dro free na so da bi o hwa mi status no me say hepatitis C hepatitis C na dro free no but nya hepatitis B but dro free no the only issue is sometimes no dom do beba no be say na free asa na afi na ye twen foforo delay kakra but a delay kura en hadwen because omo a se yehu so wo bi na se ense brebo no nko ade a se wo twen kakra na se dro no ba na se wunya bi fa ebekre emwa na free wo system no nti de waka se si atwema adwan besi so se aka brebo na ehu wo problem de no madro na enye hwe ho se ka brebo no on se ye say ya bema wanya ye friend liver cirrhosis cirrhosis ne cheze minka na liver failure brebo no nya adwuma yi se wunya saa na se ye hunu ne ntem na se ye do to aduro so na se ye yi emoa no firi ho a saa ofu a ye kase ne wona ya tata ne bia ofi moja ne nyina liver no ebeba back na asiase ye adwuma yi de ya ne ho asem a den ne wo mo nya kokoram ewo brebo no mu a kokoram no ebi a eso anase free brebo no ekọ ahrawam ekọ other parts of the body no eno no se wuyi mu an free hokora kokoram no ewo ho no enti wo mo no ya na ye mo maduro no a wo mo enya liver no ntimi ma back because kokoram no atomo no enti na wo se etimi checking in them na yehunu na wa fedro no no ayimu ana fru ho se de be ya kokuram no emba aduane bi wo ho ye di etime be henya no ana be kenya yare no aduane bi e ni ho so we ya de here so be di balanced diet oh ya na there is a lot of myth and misconception any nam any kosua any beans anyway ninyina bibia se ni ho de hia ne se obedidi ye na ama wo body na hoden na akoatia mboa no ti si ni de adro ho free si adro ho na si no so adro no fa eyi o mu free ho complete enti se bi na no for ho nkofa mo onsa na obetimi ade adro na mo no just wo ma check o be kwa check ba ko your friend antibodies we check na sa antibodies no ha no asa akwa your viral load na viral load no kura ko be 1000 Ghana cedis ayo anti before obenya adro no free this o ye we be no de nye free no nye free ayo anti no na ya na esi amanfo bebre kwan so be kwa check viral load no kwa 1000 Ghana na esuro ombenya no ni asem no ni problem no ni asem na mo ne aban kan so aban so mo yenya adro free ti aka no ntinka omo wo bie no wo bie no no mo ababua na ye screen wo mu nyina wo bie adro free wo ho na ye ntinka mo de mo ye krado o ya krado ya krado
enough was we am penufo bebre. Enti won betimi aboa. Esremo do ka say ya won timi nka bebre. Omo ye krado. Omo be kwaduro no wo ho. Na testing no eno na yese omunya sika na omo de hwe test mumyamwa. 0244867068. We are akoko check you de kan kokko test ne hwe se bibia e kama ochna ye de baby kan ye ho ye nto aso mede afia amankwa tamaklo.